абардастаҳо бидуни харидориҳои навин дар вақти Лигаи Қаҳрамонҳо чӣ мекунанд ва ёки Роналду метавонист акаллан то соли 2016 дар МЮ бозӣ намояд? Ливерпул бе Салоҳ монда, Пеп бошад аз 7 бозингари ҳайати асосӣ маҳрум мешуд ва ин ҳам як лоиҳаи то ҳол хаёлие аз ҷониби президенти Ювентус Андреа Анели мебошад. лоиҳае ки харидориҳои байни ҳамдигариро байни дастаҳои иштирокчии Лигаи Қаҳрамонҳо манъ мекунад. ба кулли шумо дуруд ва барномаи имрӯзаи трансфер дар амалро маҳз бо чунин матлабҳо ман Фирдавси Хурсанд оғоз мекунам. ба таври дигар гирем, ҳанӯз моҳи марти ҳамин сол Ассотсиатсияи бошгоҳҳои аврупоӣ ки 246 бошгоҳҳои касбии футболиро дар Аврупо намояндагӣ мекунанд, бо ҳамроҳии президенти Ювентус ва яке аз инқилобчиён Андреа Анели дар хусуси ислоҳотҳои фароҷаҳонии футболи аврупоӣ сухан кард. طبق چنین اصلاحات ها قدم نوبتی پس از تغییریابی طرز برگزاری یوروجام ها این منکنی گزارش فوتبال بازان میان باشگاه های لیگ قهرمان ها می باشد. ما اندیشه ها در خصوص سیستم ترانسفری دوگانه که در نتیجه آن باشگاه های نامزد به مقام های معین در مسابقه های بین المللی خرید و فروش بین همدیگری بازیگران را منع می نماید مورد اندیشه قرار دادیم. ما از چنین رفت کار دقیقاً همدلی خاصه نسبت باشگاه های دیگر را تامین میکرد. خلاص که هیچ گزارش با مبلغ 3 رقمه بین باشگاه های اشتراکچی لیگ قهرمان ها نخواهد بود. ممکن که چنین تیم ها دیگر دقت خود را به کشورهای دیگر تمرکز میکنند و بازیگران را از آن جایها دعوت میکنند. ما از با همین مقصد ما قرار کردیم که با وجود چنین تغییرات ها تصور کنیم که ابردسته ها در 15 سال اخیر چگونه حیات می داشتند. اینجا گزارش فوتبال بازان آزاد حساب کرده نمی شود و رابیو، بوفون، اررا، تییاگو سیلوا و شوپوموتینگ طبق قاعده های نو در تیم هایشان برآمد کرده می توانستند. طبق قاعده نوی پیشنهاد شده گزارش روبن دیاش با سیتی اجازه داده نمیشد. همچنین دیگر خریداری پوره کوواچیچ از جانب رئال زمانی که چلسی در لیگ قهرمانها بازی می‌نمود غیر قانونی دانسته میشد. منچستر یونایتد باشد دچار تغییرات‌های چشم‌رس نمیشد. کریستیانو رونالدو به هر دوی باشگاه‌ها گزارش کردن نمی‌توانست و اگر قاعده‌های نو جاری شوند دیگر کری را از یووه به ابردسته دیگر رفتن نمی‌تواند. در همین حال منچستر سیتی یک باره از 7 بازیگر هیئت اساسی که از دسته‌های اشتراکچی لیگ قهرمان‌ها خریداری شده‌اند بی‌نصیب می‌ماند. لیورپول باشد با 5 بازیگر خویش خیر میگفت و اینها هم الیسون، فابینیو، صلاح و تییاگو میباشند که عین حال از محرکان اصلی برای دسته کلوپند. کبوت‌های لندنی میتوانستند که ادوارد مندی، حکیم زیش و تیمو ورنر را از دست میدادند. در همین حال فلورنتینو پرز تنها 3 بازیگر از لیگ قهرمان‌ها دارد که در 5 سال اخیر خریداری شدند و اینها هم ایدن آزار، ماریانو دیاز و فرلان مندی میباشند. اگر به نقشه‌های انیل خیالان معتبر شویم دسته لاپورتا با استثنای گریزمان اینجا عموما ضرر نمیدید، چرا که با جلب کردن بازیگران اکادمی لاماسیا جرأت پیدا نمود. اما از جانب دیگر دسته دیگری مادریدی با سربری سیمیونه که پایگاه با اعتماد قهرمانی رو با 2 دست ادب با اشتراکچیان اصلی ال کلاسیکو تقدیم نمود. در صورت چنین لایحه راه اندازی میشد 3 حمله‌ور اساسیش را از دست میداد. لوئیس سوارز با 19 گل در کل مسابقه ها، مارکوس لورنته 10 گل و ژائو فلیکس 10 گل در دسته نمی بودند. نامزد دیگری بهر رفتن از دسته آنخل کاریا تنها 4 گل دارد. در دسته مستحکم پاریژی باشد از حساب بازیگران دسته های اشتراکچی لیگ قهرمانها میتوان یک دسته قهرمانی ساخت و محض چنین محدودیت ها PSG را مجبور میکرد که با بازیگران اکادمی خویش با چشم خیرات بنگرد. یوونتوس باشد پس از باخت فینال سال 2015 با امید به دست آوردن جام لیگ قهرمانها تنها بازیگران از دسته های اشتراکچی این مسابقه میگیرد و کل بازیگرانش تحت تحریمات پیشنهاد شده محض پس از بازی بارسا در برلین با تورین آمدند. در بوندسلیگا باشد باواریا عموما پروای چنین تغییرات ها نیست و در چمپیونات آلمانی بازیگران پراستعداد کافی‌اند که کومان، سانه و گورتسکا را عوض نمایند. اما برای پرقوت کردن مرکز دفاع باید که با فکر فرو رفت، چرا که بواتنگ و اوپامکانو تحت تحریمات ها قرار میگیرند. خلاصه که اگر نقشه انیل کاردیاد و دیگر برای دسته های اشتراکچی لیگ قهرمانها خرید و فروش بازیگران را از
тимҳо якдигар иҷозат диҳанд медонед рақобат дар фазои футболи аврупоӣ чӣ гуна мешавад? Зур мешавад. Калчио меркатои итолиёвӣ бошад дар фикр фурӯ рафтааст ки бо Кокорин чӣ шудааст ва ӯро Балателлии рӯстабор номидаву шартномаи имзошудаи 3 соларо ҷуз бохти рӯшане барои Фиорентина чизе намедонад. дар расонаҳои итолиёвӣ матлабҳое баромадаанд ки тибқи мазмуни онҳо Александр Кокорин мухлисони дастаро бо бозиаш шод намекунаду журналистҳо зиёд танқидаш мекунанд. мақолаҳо дар хусуси сомонаи Калчио меркато бошад бо чунин ҷумлаҳо ранг ёфтаанд. дар моҳи январ Фиорентина бо мақсади ҳал кардани мушкилӣ дар мавқеи ҳамлавари марказӣ боварӣ ба гувоҳи дил намуда Александр Кокоринро аз Спартаки Москва харидорӣ намуд. ба қавли онҳо бозингари ҳушманду дорои бозии классикӣ қодир аст ки дар майдон сеҳрофарӣ намояд. аммо ҳамчунин рафторҳои берун аз майдониаш ки ҳатто чун мукофот барояш боиси ҷазои зиндонӣ ҳам шуданд, Кокорини монанд ба Балателлиро ба ёд меоранд ва ҳатто нафари бадтар аз оне ки омехта бо хислати русӣ аст. эҳтимолан интихоби на он қадар дуруст дар фурсатҳои мушкил ва таваккалкории ниҳоят баланд. пас аз сипарӣ шудани 2 моҳи боварӣ нисбати ҳамлавари русӣ аллакай бохтҳо дар ин савдокорӣ баръало ба чашм мерасанд. бозингар 2 маротиба дар бозиҳо бар муқобили Интер ва Рома аз эҳтиёт ба майдон баромада дар ҳар дуи ҳолатҳо вазъи ҷисмонияш бад шудан гирифт. ба Италия омада Александр иқрор омад ки барои мутобиқшавӣ барояш каме андаркам 40 рӯз зарур хоҳад буд. дақиқан аз моҳи март инҷониб маҳз пас аз бозӣ бо Рома Кокорин дигар ба майдон наомада ҳатто бо бад шудани вазъи саломатӣ зарур омад ки барои табобат ба дармонгоҳи Вилла Стюарт равад. ҳамин тариқ бозингар зиёда аз 1 моҳ байни дармонбахшиву сиҳатшавӣ сипарӣ намуда чанде пеш бо мураббии нави Фиорентина Ҷузеппе Якини вохӯрд. агар дар хусуси ояндаи собиқ маҳбуси Бутирка ҳарф занем, Кокорин бояд ки санаи 17 апрел вақти бозӣ бо Сасуоло дар варзишгоҳи Маппеи фурсат ба даст гирад. расиягӣ бояд ки нафари арзишманди тим мешуд, вале то ҳол ҷуз мушкилоти бузург барои даста арзише надорад. Фиорентина ҳам ният бар он дорад ки собиқ ҳамлавари Спартакро дар охири мавсим дар майдон бубинад ва ин муносибатҳоеро ки то ҳол нашукуфтаанд бо бозингар барқарор намояд. аслан бошад Кокорин то ҳол 3 соли дигар шартнома бо тими Флоренсия дорад ва бошгоҳ низ такя ба аз нав барқарорсозии ояндавии бозингар мекунад. аммо мушкил аст гуфтан ки собиқ бозингари партобмонанди дастаи мардумӣ ахиран анъанаи ношикасти футболбозони Аврупои Шарқиро шикаста мекунаду ба як симои маҳбубу нафари воқеан голзане дар кишвари тавлидкунандаи паставу питса номгузорӣ мешавад. агар дар хусуси маҳорати волои Санчо ҳарф занем ва чӣ тавр МЮ аз барояш хоби роҳат намедошт, давроне буд пеш аз пандемия, вале ҳамакнун фурсате фаро расидааст ки назарҳо ба куллагӣ ҷониби Ҳоланду Мбаппе ҳастанду халос. ба сафи Сити бошад дар вақташ Санчо аз барои имконият омада буд, аммо Гвардиола мавқеашро ба харидориҳои навин маҳкам кард. аслан Санчо дастпарвари Сити набуда УЕФА бошад чунин мақомро ба бозингароне медиҳад ки дар бошгоҳ камтар аз 3 сол мондаанд ва инам аз 15-солагӣ ба синни 21-солагӣ. ҷейдон бошад аз Манчестер пас аз 2 сол рафта буд. ҳарчанд ки Пеп аз рафтани Санчо шод набуд, вале айнан ҳамин мураббӣ мавқеашро дар даста танг намуд. аслан ҷейдонро Манчестер Сити бар ивази 66 000 фунт аз Уотфорд харидорӣ намуда вақти харидориаш дар рақобат бар Арсеналу Ливерпул пирӯз омада буд. Уотфорд ҳам дар навбати худ кори оқилона карду 10% аз фоидаи фурӯши минбаъдаи бозингарро соҳиб шуд. дар даста бошад аслан маҳорати Санчову Фоденро ба ҳам монанд намуда, ҳарчанд ки Гардиан ин бозингарро вориди рӯйхати беҳтаринҳо намуда буд. Дер Шпигер бошад аз он менавишт ки Санчо бо Фоден муносибатҳои неке надоштааст, ҳарчанд ки Санчо бо Фоден аз беҳтаринҳо дар Еврои то 17-солаҳо дониста шуда то ба финали ин мусобиқот расиданд. вале Пеп бо вуҷуди ғолиб нагардидан дар соли аввалаш дар Премер-лигаи Англия бештар ба бозингарони таҷрибадор такя кард, на ба бозингарон аз академия. ҳамин тариқ боз харидориҳои навин тақдири Санчоро талх намуданд. санаи 26 майи соли 2017 Сити аз харидории Бернарду эълон намуда баъдан Маҳрезро харидорӣ намуд. бо вуҷуди оне ки дар Сити аллакай Стерлинг ва Сане буданд, барои Неймари англисии ҷавон дигар ҷой намонд.
ҳарчанд ки Пеп мегуфт ки харидориҳои навин ба тақдири бозингарони ҷавон таъсиргузор нестанд, вале ахиран нафари дастони каталонӣ ба ваъдааш вафо накард. бо вуҷуди чунин сиёсатҳои трансферии Сити бо ҳидоятҳои Гвардиола Санчо ночор аз даста рафту дар Сити то ҳол ӯро набахшидаанд. пас аз 4 мавсими нопурра бошад, Ҷейдон 130 бозӣ дар сафи Боруссия бо омори 46 гол ва 60 партофти головар дошта, дар Дортмунд Санчо бештар аз вақти сипарӣ карда дар Манчестер дорад. аммо бо вуҷуди ин Санчо омили аслии харидорӣ шудани Ҳоланд аз ҷониби Сити мешавад. Гвардиола худ низ дар орзуи ба даст овардани Ҳоланд чун ивазкунандаи ҷавони пуристеъдоди Агуэро мебошад. Дортмунд бошад аз харидориаш на кам аз 130 миллион фунт мехоҳад, аммо Сити метавонад савдокорӣ намояд. дар гузариши Санчо 15% аз фурӯши минбаъда навишта шудаанд ва бошгоҳ метавонад иловапулиҳоро бар ивази чунин имконият иваз намояд. вале агар ки харидорони чашмгуруснае дар симои Лапорте дар орзуи ситораҳо хоб наdoштаву Переси дорои шоҳонадаста дар роҳи Манчестер Сити чун тундбоди азиме дар равшании рӯз пайдо нашаванд. хулас ки танишҳои бузурги трансферӣ дар сари Мбаппеву Ҳоланд бозори футболии тобистони имсоларо боз ҳам гармтар намуда, набояд фаромӯш кард ки дар ҳамин ҳол тақдири ояндаи Мессиву Роналду низ норӯшан мемонад. ин буд поёни барномаи трансфер дар амал. бо барномаҳои телевизиони варзиш бимонед. хайр.